Pozdrav svima ljudi, ovo je Boston Gaming AR i danas ću snimati jedan video za YouTube. Ovo je moj prvi video, njega ću postaviti na moj kanal. Danas ćemo igrati Agario na mom Android uređaju. Android je 4.4.2. Evo kao što vidite Agario. Ajde, prvi mi je video pa bit će neki grešaka, ali nema veze to. Ajde da počnemo. Igrat ćemo na mobitelu, bit će malo teže, ali eto. Ne, odmah smo me pojeli. Idemo iz početka, nema veze. Znači počinjem sa novim kanalom. Neće mi biti dugi video i neki 10-15 minuta. Snimat ćemo svašta, možda FIFA 15, čekat ćemo da izađe FIFA i 16. Snimat ćemo Agario, snimat ćemo Minecraft i vidjet ćemo još neke igrice, možda vi gale pišite šta bi htjeli. Hajde, znači sada smo 45. Možda htio danas da dođem do nekog tamo 15 mjesta, bio zadovoljan. I u sljedećim epizodama kada se malo uštelimo da ide to na prvo mjesto ili u top 5 bar. Znači novi kanal, sve iz početka. To, znači 26. smo, ajde, ne, koliki je ovaj mogu, nemoj samo da ispucaš. Neće, idemo gore. Da tražimo, znači neko 15. mjesto bi nam dobro došlo. I htio sam da ubacim neki skin. Ne, pojeo me ljudi. Ne veze. Rekao sam, htio sam da ubacim neki skin sa moje stranice. To ću vjerovatno raditi sam dok nađem kako. I bit će ljepše sa skinom igrati. Pa ne, ljudi nema veze, igrat ćemo. I nema veze ako ne budemo 15 danas. I bit će i drugih epizoda. 74. Treba će puno vremena da bi došli tamo neko 15. 20. mjesto. Treba dok se igra i dok se mi uštelimo za nekoliko epizoda to će ići lagano. Ajde. Pobjeli smo. Ova Italija me nešto hoće da me pojede, ali Jugoslavija. Nemoj mene, naši smo. Nemoj. Moramo pobjeći, manji sam pa ću pobjeći, vjerovatno. To, pobjeli smo Jugoslaviji, ne znam što me htio pojesti. Mi prije bilo zajedno. Prije. 26. smo ljudi. Idemo, hajmo sad. Ne smijem se pojesti. Prvi je neki unnamed. Drugi je C i A. Treći ovaj bez imena. Četvrta Italija. Peti isto bez imena. Kako padam 30. Ajmo, hajde, moramo na 15. mjesto danas. Op, ajde. Jao, samo malo da pojedemo, nema veze ljudi. 27. smo. Nisam neki pro u ovom.
22. smo i dobro je napredujemo. Kao što sam rekao, sljedeća epizoda bit će možda Minecraft, FIFA, gdje ćemo Real Racing i ona je dobra igrica. Ne! Jao, pogledaj me, ništa ide, nastavit ćemo. Bili smo 20. ne 19. Ako nisam pogriješio, ali nisam pogrešno video. Jo, hajde. Znači, Real Racing 3 je što dobra igrica i nju ćemo možda snimati. Snimat ćemo to, vidjet ćemo, vi pišite dole koje bi htjeli, koje su mu dobre za Android. Facecam nisam mogao da nađem za moj mobitel, odnosno ima njega, samo moj mobitel ne podržava taj facecam. Potrudit ću se da ga nađem i u sljedećim epizodama on bi trebao da bude tu. Za vas koji ne znate, facecam je snimanja lica, dok snima se i zaslon i lice u isto vrijeme. Znači, mnogo bolje bi video izgledao kada bi imao facecam, ali eto, rekao sam da ću potrudit se da nađem nešto što moj mobitel podržava. Ne, pa jao, ljudi, jedu me stalno. Najbolje mjesto je to bilo mi možda 19. Nikada nisam uspio da budem prvi na Agariju. I nadam se da jednom hoću to dok budem snimao. To bi volio onako. Švedska ne moram pustiti. Koji smo 50. Znači, ubrzo bi nekad trebala FIFA 16 da izađe za Android, pa kada je skinem, ako mogne na moj mobitel, nju ćemo snimati, nadam se, najavljuju da će biti mnogo dobra FIFA. I eto, iskreno nije mi se svidjela FIFA 15, kada igramo Ultimate Team, mnogo traženih ugovora i toga treba para za to. Nije nešto bilo po meni bolja je FIFA 14 bila. I ljudi 20 smo, 21. Hajmo, možemo još 5 mjesta. Moje epizode neće biti duge, dovoljno je 10-15 minuta za jednu. King Dynasty, to je trenutni lider. Hajde, možemo. Hajde, to. 15 smo ljudi, ispunili smo današnji cilj, ali pokušat ćemo još da igramo. Da probamo još neko mjesto ispred da budemo, pa ako uspije, probat ćemo. Hajde, ne, ovdje je kraj mape i to je, mislim, to pobjeli smo. Samo nemoj da me neko pojede. Jao, poveli smo ljudi, ne vjerujem. Znači, 4 monstruma su išla na nas, mi smo pobjegli. To je dobro. Hajde. Ništa vajba, kakav on. I 45 su. Ali nema veze, znači,
što smo htjeli danas da uradimo, 15. mjesto. Došli smo do toga, pa u sljedećim epizodama će cilj biti nešto više mjesta. Za početak, dobar sam. Biti 15 ipak, jak je ovo server. Ima dosta ljudi, iz Evrope. Prvi je još King Dynasty, drugi je Unnamed, treći je Turska, četvrti je Vojak, peta je Rusija, mi smo 35. 33. Polako se penjemo. S tim ne možemo. I Turska nas je pojela, ljudi. Pa Turčine, brate, zašto mene? Ljudi, hajde još jednom ćemo probati. Da vidimo. No. Hajde. Pojeli su nas odmah. Nismo čisto. Pa ne, ono šta nam se događa. Eto, hajde. Evo ovaj put ćemo probati. Evo da nas počnemo. Da nas pojedu na početku. Koji će? 74. Treći, prvi. 60. Ide ovo kada snimamo, kad ne. Idemo, ljudi, pojao nas je. To je bilo to što se tiče ove epizode, naše prve epizode. Vidimo se uskoro, lajkujte, subscribeujte, komentaršite i šerujte. Ćao!